पास्पिङ थौ निफु चाहिँ चुसु जुनाव्या छफु चाहिँ नेपाली लोक बाख ख अहिले ठो लोक बाख ढुङ्गा चाहिँ छिछ चाहिँ जिउ छे खण्डै पे माकचा रापि नि माकचा ओ माकची बारे छौ त जानकारी ला डगले नापा चाहिँ ठो अरुण प्रदेश यो बाख निनादिस ले ठो बाख सिरल ला चाहिँ माकची जानकारी निनादिस बुन्टेनको बाख्ने पृथ्वी गस्डे आवल अले पृथ्वीले चुंग संरचना गस्डे आवल त यो बारे सुयाटोपट्टि खम बुन्टेना ठो बाखै बारे बाख संकलक मातृका तिमसेना ठस सुयाटो हो सखवा सब्जीले भोट खलान क्षेत्र चुंग हो चेपुवा हतिया पाउ खलाव किमा ठाङ्या पे भोटी जाति मनुटेस पृथ्वीको उत्पत्ति बारे ठो बाख सुन्टी बले लक्ष्मी पूजा बाछि लिपो वइगो पुनी खुनो सुन्टी बले देउरी मिटिबले थे ठो बाख टाउ चलन दो ठोइ त यङ हेड है भोटे जातीय ठोप पर्व ननाउनीको अवस्था छेन्नुक्ल यङ हेड नखबले कनिको ठोप बाख भोटे भाषा कङ व चेपुवा गाविस मुंका हौ ख अरुण उपत्यका ठिठी न्यकम बाख मध्ये ठाउँ अरुण उपत्यका लोक कथा भाग दुई नाङ्गो सप्ती चंगो ठोप बाख चाहिँ बुन्टेन ख ठोप बाख संकलक मातृका टिमसिना हो सपोपिका क साझा प्रकाशन ख अन्यना दिस भोटे लोक कथा बाख नाख ब्रह्माण्ड उत्पत्ति जुगो बाख नाप नापै इले ठौकने ठे जंग पंचटर मरो न्याठा सोसा सुसा द गनहे छु मरो पृथ्वी एक उत्पत्ति मजो ने पृथ्वी मरुगले अन लो चारेगु मरो तर समुद्र ढासा दो उबले समुद्र न चिर लिप टरन जुयावना महासमुद्र उत्पत्ति जुल वो समुद्र टस्क टजा उकिए गर्वे वज्र उत्पत्ति जुल उकिएको चोका मासिससँग फिज थे जागो वस्तु उत्पत्ति जुल वो मासिससँग फिज वज्र डियनी ढुच्यो हुन उकि डियने सुमिचा राउ चम्चा थे जापति चिक टुयपति सुमचा अपाको चाचको उत्पत्ति जुल यो कोया एलिपा वे सुमचा अपाको चाइ डियन छको चिच्चको सुल्ल प्याच मिटिजियो लोचको उत्पत्ति जुल तटे लोङ व चा उत्पत्ति जुइरुङका वे लोङ व चाइ डियन छौ टडंगो पारो उत्पत्ति जुल वो बाणसँग पारिय चुए छम मिजम मुनु उत्पत्ति जुल वे पारिय दक्षिण पाके मेगु छौ ठारे त वो पश्चिम पाके सा मिए उत्पत्ति जुल वे पारिय उत्तर पाके तीर्थस्थल न त ओगो पारिय चोका ड्यो उत्पत्ति जुल वो बाणसँग पारिय चोका उत्पत्ति जुम ड्यो टडी पारिय चोका ड्यो यो बाजुसा पारिय गर्बे रासा लाखटे उत्पत्ति जुल पारिय कोसन नाग प्यावल वो नाग ढासा गबडे सी माम ज्याचन वे नागे पाखे मिसा ओ मिजन जन्म जुल ओगैले न्यागुली नास मजु तीर्थस्थल समुद्र सा मे नाग व पारिय उत्पत्ति जुइरुङका चफुगो उत्पत्ति जुल चफुगो डेरुङका वनस्पति व वनस्पति त मिसपि मिजपि थैउ दत अन पहाडे छम टम्यु मनु न दत वो टम्यु मनु जवे सुल्ल प्याच मिटि जुगो लुवा खवे सीमा न्यने सीमा स्वामा उत्पत्ति जुल ठय सीमा स्वामी न्यने छम टमागो सीमा दो वो सीमा ठिठी जाति पे जंगट उत्पत्ति जुल इपि वे सीमा सोडेका तन वे सीमा मेउ कचा माक हो माकटे ठिठी प्रजाति न उत्पत्ति जुल सीमा कोय छम चुले जन दत ओ बाला पहाडे मनु न दत इम मस्त न दत मस्ते सुसा यात्रा इम स छेदन छे पुटोइ जवे क्यापि खवे म्यापि ओ दठुइ पाटो चुवावल वो छे काय मस्ते छ लुयगु डेमा म्या मस्ते छ वो यगु डेमा जानै पापि छ नैगु डेमा तासा तस्क पिंगो बालाको सिया उडेका टौ ज्याजन बुनु मनु तेस टिसन टिगना ल अन छे जपे काय मस्ते छ टिगु टिसा यसुका लुयागो म्या मस्ते टिगु टिसा यसुका वो यगो अले पापि छ टिगु टिसा यसुका तासा स्वासीमै हल पिक्या टौ ज्याजन पापि छ स्वासीमै पिक्या टौ का डेका टौ टिसन टिउ अन पहाडे उत्पत्ति जुपे मनु त टोमी ज्यावला इमिको पशुगोले याक च्वामोसन लैना हल इपि छुएट अनि खन दत पार छगल छलन जाल टम्पी मनु टेउ छली सोल गडु टबल ज्याग सोल दु सोल छुएयिङकी बिले छ छप्ट सोल जा अनचंग पारे चंग सीमा सोडेका चपि जंगट भयावनीले पारे खण्डै मुख निवा जहे प वो टडंग वो बालाको पारे चपि मनु त धन सम्पत्ति एकको दया टमी जुसा इम चिटा सु मरु जीवनी छव सुकी जुसा मेगु भए सतुरटेउ भेडो ठोखन्यन बेला छिपने नाप कनावल जे न्यासी व तुटिसाना वो खसा न्यासी वनेगुले तुटिसाना वो जुसा एला ठो टुङटया घयो स्नटिना दिस छिकपने सोलो किसी यकुडो जिमे मुल सुकटक न मरो ठो जिमसा हिँडेगु मखो इव आयु माख इव आयु न जकन मखो पुनिय टिमला छिना छन वे टिमला हिटाउ ख बुरा पकटे सचलेना वो ठो टिप्लाउ ख ठो मानव सम्बन्ध क्वाटकाटे त माउ चलन ख
जे सक्सिन ठोया भीमन तुनिके छिगु मन आत्मा उसा न्याब्लेम बालना तुनिमा दक्स्वे टाको दे खुशी खुशी थे छिगु आयु टाको जुइमा दक्स्वे छाउ वस्तु लुअ ठोसुया न छाउ छिगु प्राण जुइमा स्वाफी निब्ल खैबले लुठे मासुसी तुनि छिगु मन न अठिया जुइमा काने जिपि छिकपिनि सल गया वन्टेना बाख कोचला थ हलिमे पेपा चुपी माक ममुसुपी चाहिँ सारेज दुजी ठटिया चाहिँ पेपाचु माक ढाठेन त चापाचु माक चाहिँ छिगु छिने कोठा ढाक्ने सामानी टले खौठा अयथा न चाहिँ इमसन छिटेका चुना नि चिसँग खया खला आ ठौ ठन चाहिँ अय पिया चाहिँ चिठा छे चाहिँ चुना चुनी पि चपटु डुपिन चाहिँ माक उटा चाहिँ माकचा गाचिसँग ढ्याव्या वे माकचियो बारे चाहिँ चाको छको जानकारी जुनाव्या ठकै शीर्षक दु भाट सेम माकचा ठकै ठुक्न च्याटो दु लप माक पेखाउल्स थ ट्याब्ले यको मुनु त अजु च्या फोटर ठोसुया न औ चाहिँ पु ख ठटे पेखाउली पि माकचा त मिस्पि मखो मिज माकचा त ख अपायना छिसा खनि पे माकचा त साल्टी सीट व अतुलस जारी पे ख साल्टी सीट पच तोरी गजि ठुमिक टुटी पच त पुजा ता कन जे ठुमि पेखा हुलिबले पालम पाइना टुटी नापा चुए ठकाइ अले न्यन यंकी नाप नाप छप टुटी मेउ टुटी दियन्टे आसंकी ठटे अमसम मड्डीको भागोटको पेखा होली फो मिजम माकचा ठटे मिसम माकचा त ठपाके आकर्षण या त पेखा होला किनिउ ख अझ अतुलस जारी पे माकचला डब्ली मुनु त ठे पेखा होलिस थटे अबे ओब्लेटको पेखाले गुब्लेटको मिजम माकचा एक त सोम मिस माकचा पिजै मखो अथे मिसम माकचा हे व अपनी जोचिनी थर जोचिन तुंगा माकचा ते छौ नियम दो व छुटाबले जोचिन तुंगा मिजम माकचा मिसम माकचा त नसमला हेमा ठुक्टन जोचिन तुंगा मिजम माकचा शिकार बाउनी नसमाउनी व ठगु शिकार त जाले पिना ग्वार याना मिसम माकचा न्यने हयाबी ठक न्यनी हयाबी ढुंगा मिसम माकचा नसै त व ठगु पेपर टुटे कटका पाठा चुया डना किनी तर औचैफो ख ठटे नसनसा माकचा पुआ जाइ मखो छौ कोठा उइटा झनिया पिटना वइ अले व ठट नसा हमपटी मिजम माकचा टुन्न याबी ठुक्टा माकचा त प्रत्येक छम मिजम माकचा यौन टिप्टी निम्ति ठगु जान पाइ ठोजुल पत्रिका चुयाटो पटी चाहिँ नि छफुट लेख चिचाकौ लेख तो जानकारी नेपाल साम्राज्यिक 18 टछल महिना या लुसानाङो डाइजेस्ट पत्रिका साबारेन आयो ख प्रकृति न थथ कथाय चाहिँ नियम देखाटो व नियम चाहिँ मनुट प्याउनी म पो सुन जीव जन्तु न नियममा प्याउनी म हो आ ठन्न चाहिँ नि सम मिजम माकचा थगो यौन टिप्टीलाई थौया चाहिँ जाने पाए मापटी चाहिँ नियम देखाटो ठठेन त माकचा तावा चाहिँ नि चिसा न अथवा मिसम माकचा चाहिँ म चाहिँ विकिरुङका अब वहाँ चाहिँ द्रुटङ्की न मखो वहाँ चाहिँ थमस्ते त चाहिँ नसमाला या न कि हैन मखो तर थुइना छौ चाहिँ अजु चाहिँ पु खन्सुका राजा मिसम माकचा ओ थम विको पि चाहिँ माकचा त डक्को थ यो छाटी या पिपुङगा त यो खनि अले वो मस्तेसन चाहिँ ने माला या चाहिँ वहाँ चाहिँ मे उन्ने दै मखो मामन न कि है मखो मस्तेसन चाहिँ वे मामेसु चाहिँ छाटी चाहिँ लापान न मामेस नाउनी खनि माम चाहिँ फुस्लो जिके चाहिँ मस्तेसन नया लिप चाहिँ मस्त चाहिँ ठठौल ने उनी रियो न थन चिसा चाहिँ सुया जुल ओखे चाहिँ मिसम माकचा चाहिँ मिजम माकसियो चाहिँ जाने काइ ठेन तो अले थ मिसम माकचा न थ मुस्तेउ लागि थ जाने ब्याउने पनि ठोन नियम चाहिँ अरु चाहिँ पुए नियम ख